Adam saçma sanasını okursa nemeden geliyor. Анан ошол канча энебиз канча зайы болгон? Zayı ошо дейин апам эме калды. Eke alganda, ana motorlu geldi bolgonu kan aldı. Şöyle çemneceken bırak geldi başka çeken aldı. Kara gepke деп koşuyor. Үчөө болгон бошондо? Kara gepke болгон. Аттары кандай? Аттарын айтып берсеңиз. Билбейсиз, э? Eke koşuyor. Eski mayıskan yok neyse. Bir de giyin Raza bisküvit nalok tutup salçılar. Soğuş ucunda. Baylardan çıkıp öyle. Korktu, görsötken aldı. Bekitken akçılar köpten. Zayımda sol kimde oldu? Sizde oldu mu? Zayımda cana oşol baktım o yerke Zayım soğuttum şu al dürtü. Zayım köp bolsa munda zayımlar. Mayda zayımlar giyin. Sizde de zayım addan köp Seni görüp kaldım. bir sandık zayım var. Ben onun ayağımdaki az ile kaldı. Ben biraz oşkup kaldım, kişiyle kaldım. Zayım. Sizinle bir sandık zayım var. Kaperbek muhatır olganda. Sakal. Oşanda ne gördün? Sandık çok sandık. Çok sandık dolu zayım olur. Ошондо кайсыл жылдары оштуруп калдыңыз? Кайсыл жылдарга таандык болот? 57. yılda 57 yılda 57. yıl. Keyin şu 80. yıllarda netleyen oştur başladı. Yok, 57. yıla çeyim tukoy. Yok, oşoğa çeyin yıl oşol eken. Men oşturganda menki okudu bütkenden keyin 70, 80, 82, 83'lerde oşonda çıktı. İzvestiya деген газета açıp durdu. Газета чыккан, э? И ошону утсаң утады, утпасаң оштуп кеткендей. Утушта кылып чыгарды. Bir son versinler mi şöyle? Ошол ким алып кетти десе, жок, жаш кесте. Турат агай, ушу дагынан сиз тарыхчы катарында, эл мугалим катарында дагы айтсаңыз, баягы сиздерде дагы маалыматтар көп. Ошол Ахмат бабабыз жөнүндө дагы эмнелерди айтып берет элеңиз? Жанагы bu Kaniyake Market'ten göçüklerine sakın ekinde kiti var, oşun azam, oşuda büt yazılar. Oşuda var, dandiler, büt yazılar. Kaysin toğulgan gayzineme. Gayzinemede kança dünyası olan, kalkıska kança alıngan, oşuda büt, oşuda sakın ekemin alıp karasan, oşuda büt yemez var. Hiç canılmayız mı oşuda? Bu markette, oşu mezgide büt ofis bolgan. Sakmen tanıyalı, hiç kim adam ema oluyor. Dal markette sattılar. Kaniyake oşunu göçürmezin, sakın ekem alıp geldi. Ооба. Ошодон алсаң бүт эч жагынбай сакын экени бар. Мен архив менен таанышып окуганда, бирок баягы Можето Сыргаттын энеси ыкылым башкарма болгон кезде, ошондо ушул чоң аталардын малын бөлгөндө, тоонун бети көрүнбөй калган жылк болгон дейт. Биягы Грозныйга чейин малдарын койдой, жылкысын жылкыдай, уюн уйдай кылып бөлгөн дейт. Ошонун описи каякта болушу мүмкүн? Колхозго канча мамлекетке канча малын салынган ал эмес, эмне үчүн бүт жазылган ат бар. Кашка чейин жазып. Бүт эмне жазылган бар. Өткөндөр да. Ал опис өткөндө ошолор көрсөтүлгөн. Өтпөгөн көрсөтүлгөндөр неме чыгып кетти азыр. Tukuma etsin. Avam taşmınçı. İyi. Her birine C bir cılkal, C bir uyal, C 10 koyandır. Kim kala şu? Karakterleştirin başlaşında da. O sonunda bir beşik koyunca bir sayın bir koy
10 koy, je bolsa bir uy, je bir жылкыдан таркатканда, анан калганын Жанагы өткөн колхозго өткөндө. Кульчевкадан Грозныйга чейин 500 кой Калганы бар. Мал ичкенде чоң атасы мал ичкенде. Суу түгөнүп калчкенде. Суунуп калчкенде. Анан ичип биткен деген кой мал кеткен анан суу ачкенде. Анан неме деп коюшат? Мал болду. Сыратына